Салом алейкум дӯстон. Инак телефони навбати мо телефонҳои Poco X6 Pro 5G барои одамое ки основной PUBG бозӣ мекунанд 90 FPS бозии PUBG-ро мебардорад. Процессориш Mediatek Dimensity 8300 Ultra 64 мегапиксел основной суратгиракчай 8 вада ёрирасоншай 16 мегапиксел бошад фронтальная камерашай. Чувствительности экранаш 120 Гц кор мекунад. Чувствительности экранаш 120 Гц кор мекунад. Основной камераш ина пеш меёрем. Хоб фото медорем, ина пеш меёрем. ва 120 Гц кор мекунад. Дизайни телефонро бинед. Хоб такси ҳам кор кунед, агари телефонро бинед, барои навигатор ҳам телефонҳои нағзай 5000 мач батарейка дорад. Якта 60 ватта быстрая зарядка дорад дар комплектасаш ва кабел ай компания Poco оригинал ай худаш ва якта дигар ам хеле чихол ай компания Poco ин адиватш мекунем. Ин хел метонем бинем ки чихел вид дорад. Хоб адресои мо Москва, метро Бутурская, выходи 4 торговый центр, Зелёный магазин Реалфон, ҳаррӯза кора ай соатҳои 9 сар то соатҳои 10 шаба. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ва ба тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон дорем. Дар канал подписатсия карда монен, дар комментарият Poco нависед, нархошино ма шумода равон мекунам.